روزانه سوپای ترکیه آخر ما کردستان داگیرد کرد و حوالاتین هرما کردستانش لسر آخا خود بنا پنابر دهان گون هاتنه چول کرن و هزاران دونه من عردی هاتنه سوتاندن و دارستان دوره جناف چو لاورا بو دیار که نوان راستیان شانده که پرلمان عراق کردستانه گشنه دوره آمیدیه سرتا آلمانجا ما سرکی او بیکو ام اوروبین او باردوخین نالا باریکوی سر خلکی مدهایا ام چاوی خوب ببینین و ام راستی آجی بگهینین پارلمان عراقی و راستی خوشی کنین راپورتا و نو راپورت خودجی اوی پیوسته پیشنهاد خوب بنویسین بایی بشین بشک بین کو بشین خدمت خلکی خوی دوری بکن. پارلمانتر هرما کردستان ده گلشاند پارلمان عراق راپورتا پیشلکاری ترکیه برحف که نبوجه پیوندیدار داکو اوان پیشلکاری ترکیه براوستینن. بەردەوامبوونی کارەکانمانە هاتوینەتە ناحیەی قەزای ئامێدیەوە و لێرە ئێستا لە کۆبوونان لەگەڵ بەڕێزان قایمقام و بەڕێوەبەری ناحیەکان ئەتوانم بڵێم بە دوواداچوونێکی باشمان کردووە و توانیمانە دەستنیشانی ئەو زەرەر و زیانانە بکەین کە لە ئەنجامی شەڕەکە بەر خەڵکی هەرێمی کوردستان و بەر گوندنشینانی ئەم ناوچەیە کەوتووە. مەژی چەند جارە یا هەوڵدای پڕێکە پەرلەمانی کوردستانی و دیسانجی وێ جارێ هەماهەنگی دیگەل پەرلەمانی عێراقیجی و لەژنەکە هەفبەشە بینە منطقەی ببینیش نزیک بە ئەوژی ببینن یا ما پێر باشە بوو هەواڵت مەژی هەر لەژنە ئاسایش و بەرگریە پەرلەمانی عێراقی ئەوژی دیگەل مەدا بجاوێتخوا ببینە بۆ هەندێ وەختە ئەم وان کەم کوڕیت وێرێت بێژینێ ئەوژی بشێنە الوێرێت دیگەل مەدا تاری کار بنن بشین گەواشتنەکە دی بکەویتە سەر حکومەتە فدرال البەغدای بۆ هەندێ زێدەتر داخواز و خواستەکێن وی خەلکی بن. پیاما یعنی هر دو پارلمان کردستان و یا عراقی ویا هایدار بن بین اولا جاره که هایدار بن آگهدار بن نیزی روش حقیقی ببینن و بزانن تایبت پارلمان عراقه چونکه هندی الوری چد بیتن افریدانت وری چد بنا بدل تازین و بد نخوشت بنا اگر درد سری و طنگاوی و هیلان و گندا و طال یعنی گند هیلان و آقار هشکبونه بس قلبونه بس بتوی هکر بهت و ببینیدن چه بیت اگر هنده پتر دفاعی شبکت پتر براوانی شبکتن و پتر باشتر بیت عرض کردن سر مستوی عراقی ده. ولدور سردان هر دو شاندن پارلمان عراق پارلمان کردستان قایم مقام قضامیدی افدا خویانه دا کنال ما. قضا میدیکن کوچ که قایم مقامی کمبونه کات انجام دان دافازش مکر و کو رونتر نکل سر روشا دوری مجی با کو راپورت که تر تسلی مگانده هر دو که لوگازند خلکی جی مگاندینه وضع عامی دوری مگاندی و دافازا مجی هر او بش پارلمان عراقی کو امزانن او سرپیچه که سروریه دولت عراقی جی نبتنه هرما کردستانی کو او جی بین سرهل و دل دولت ترکیه با خبر هر وصا حد کان سنورج بیت دانان بو وان چیدارین پیچه کو بس اف اردم بتا میدان شر و دولت ترکیه. پترجه چل روزانه هرشن ترکیه لسر آخر ما کردستان بردامه کبوی اگر هجماره که زورا گندان جناف بچن و لجه وان هجماره که زورا بنگهن سربازین ترکیه زیده ببن. اسام عبدالرحمن با دینان آمیدیه